Kardom don mali tum apor me long to senal tumang nu wang thulo sipinili tum kachathan ponji lake non parliament long operation sindur lapen ke pehelgam long katengkheng aputhak non debates bomlo hadak lam chedan bomlo lase labang solong pinang tum kaninje do setamene li kapre tum anutin alam ke thampe don ereje aposila nili ningro chop abang sinili thampo ada etum Priyanka Gandhi do lapen Rahul Gandhi kaninje setami do lapen ke li tum dak Assam ben setame Gorav Gogoi setami kaninje dunto asi jume pik hayang alang tum karju ponason las bang solam seli tum chethan ponji setame alang tum arju pon telo tema setame answer mate ake thak bangke awide pake kek pakangkang se nanane history se phodam rong titila ruling party atum pena bang silabang so alam itum wasap sopini etum chethan pon se na गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करें। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते, अमेरिका के राष्ट्रपति करते। Kasi aprensi letum Priyanka Gandhi alang li karju pon alam le tum chethan pon na kasi alang li karju pon topik aprensi abang alang li pupon lo je accountability alam si pupon lo accountability plotang te komat si ke chok chema ke chok che ka chekrong la phanse accountability pulo ar pu ka che en la pen ke ka chekrong kasi halada ka teng kheng along majok sitami ar pu che en bang we pusipu majok sitami ne chok che ni ke chok che join ne se la bang so teng kheng ke punang lu pu bang ke chipuang we pusipu anutin setami choklap amina choklap blok se chipu puserang li penteng kheng pono athe pipor ma plotang te labang so keteng kheng ho kateng kheng long lok ko pilo itum alang li pen pupon lo agency ame ma pusipu nang tum information long don de ma pusalang hien pen arju pono athe india dum samya son agency do pikhaya itum ro pen chenglok setami anutin atum setami nang tan information nang pithe kedet ma pusalang li pen alang hien pen karju pon setami do lake komaluma program te ke chok che lake home minister la pen defense minister alang tum si adai che nang ji pusalang pen jongpon setame piniar ni alang tum inu nat tame adai chen la pen ki even prime minister pen ama setame alang tum ke chok che mate adai chen pon pe pusipu resignation konalo pusipu athe aprang hala mumbai long ke attack hoke alang li tum pen congress atum ruling bomb hotke hala bang so setame alang tum ke resignation chipi atum chipi lo la pen pena atum ke ame thang ke chok che alam che paklang lo setame nang tum ke inut bak setame komalo resignation ka chipi mate komalo resignation ke apielam lo ni chok che delo pu ka chipu bang wei pusi athe pipon ma bang hala bang so ke attack a hot wada inut bak tarai ko masai khia wei pusi rai ko masai khia ma sia we hala dak aning hanga ling se la haya apene to militants atum ke tengkheng pusi ma terrorist atum militants ka lilo atum ke terrorist lo non ke terrorist atum ka tengkheng hot inut bak sitami hadak raikom sai khia we pusalang lian pen pupon lo kopia polo la ke athe hadak ke litum kaduk ka same chini soluk soda kadem setami kopia pose munir atum suri ki ju idam adem chele hadak raikom sai khi nut tawidel pusalang lian pen karju pon setami padupon la selang li pen pupon thulo je latum BJP atum rule lo pen ke 2020 pen non 25 an batain ko era pho an pe attack alo pusipu terrorist attack do alo Pulwama pen chenglok penang laan lakha alo plong ke laan alo pusipu lang pen attack pupono tangti ko pio posi piniar ni stame thanga step ta deng pon pedet possible lang pen fono people si piniar ni stame thanga measures stame en pon pedet alar bangke ke en pon theji kalelo Manipur along sitame suluk sodak khadak sitame violence ang dolo arson ang dolo pusia dak chichu chetha nang dolo pusia lang lihin pen attack pono hala dak sitame nang tumpang sam thekhet pusia hala dak alang lihin pen arju pono la pen attack pupon lo akoi pusia me pipon lo la se hala bangso alang lining je bom ho sitame hapu ruling party na pen same inut pudun lo nang tum game olo mante ha Jawaharlal Nehru Indira Gandhi pula bangso ki puhut alang li thagon same word ket dola nang tum ke la history log le phurno ni to la present alam se chethan puselang liwardon tet sitame dola देखिए इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। lalo la pen ke isi bang ke lalo alang li ki pupon jume pik hayang lo athe bi podma plotang te je pehelgam long attack det pen ke
hadak bang koi rak trok ta pran am det pen ke Pakistan aphan etek lo nitum opposition tum ansami nang ruling party long si nang che donon lab lo nang tuma long si nitum ta nang che donon lo nang support dun lo pusalang tum men people lo hala bang so ke thinking hun ke nitum nang support dun nang che don dun tang dele non ke ente nitum si tame kachini nang ji a odo pusepu ko pia posin te ron haiji dok le running ton kok lo men amat pusalang lihin pen karju pon padolo ko people lo Donald Trump piniar ni chipindak long ret bataing ko ra pholang pu elo jeron ke ni si ka pang samdun puse alang li pu elo people on te piniar ni stame Prime Minister Narendra Modi ni je ak hedet je alang ke Donald Trump yo si pulo bang te army chi deblai pu people se pini chi kubira hedet puse alang pulo athe people ma bang te Pahalgam attack det pen Pakistan atuman ke attack hut ke hala bang so hut ke je kaddo ko vesame chilang perlo je opposition man sami che donun perlo la pen tengkheng lo la pen aron se tami haiji dok lo Pakistan atum surrender ji me angring si dolo pusipu se tami hala bang so hut men Donald Trump alamang le lo la pen ajok la bang so running ton kok puse opposition num bena koi pipono se tami apuruling atum men sami pupono nitu majok alam tar juje pusipu nitum direct si Pakistan atum sinang ke kol la pen Pakistan atum si running ton nang se fire alam nang pu la sin nitum ke kang ton chot puselang lipen pulo tang ten la tum nang pu polling se litum do join nang pu ma pusipu ituma chance ke milo ke itum Pakistan occupied Kashmir POK chirai da jike puselang alang litum bena jok aku puthot ke tek pon thuno asi hala bang so pupono je aholo jong si Donald Trump si ron nang paham dun ka li pulo dang te people se piniar ni Prime Minister Narendra Modi ning je ha head dalo Donald Trump la anak hang ka bataing ko ra phone pu elo je ron ke ni si ka pang sam dun je trade alam pe na machine ni si kali pulo dang te nak tum ben ke ni tum ke trade ke claim lo pu ther i da masi ron bang ke ham kok lo pu salang ning je lem delo atse hal bang suhut Priyanka Gandhi ka patherak ponsita medo athe bipor ma uploadang te komani bang yong se Olympic hailo uploadang te Prime Minister Narendra Modi sa credit change komani yong se gold medal wan upong te Prime Minister Narendra Modi se credit change je alang si cheklang dun hamji la pen ke lancho takali lang non operation sindur rong sitami ladak sitami alang se army choi sing choi pami se ekdom udun rong se do puse hadak Priyanka Gandhi ben sitami kai tek pondo athe bipor ma uploadang te niligedam ta video long samina tan than pono labang so operation sindur pena job Ceparu ka ipo la pensi politics pa thui po kunon sitame kalang lo asi haladak ekdom thekla theklong dia poster sitame Narendra Modi se ekdom army choi sing choi pami ma se alang se army ke the te si udun rong si set jahala alam sitame tumi bangke klang lablo arong do pikhayang ilitum theklong ji aladak debates penangan debates ho ke cheng ani pen itum lang dulu pong tang ton alam sini ji lalo la si do lang li ke pupon sitame nelilan bang se la bang pialam ki pening je alam bang ke pupon chot tang de ilitum puthot chetan bon thulu na la puson tak thak se ilitum thekponong je Gaurav Gogoi sitame alang same etek ponlo je ruling party अपन हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके किसके सामने आपने सरेंडर किया किसके सामने आपने सरेंडर किया ये तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसी मिलती है उनका सुनने में लगा कि आज तो हम पता करके ही रहेंगे लेकिन पता चला कि नहीं कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए इन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर हजार लोग जाते हैं खुशियां मनाते हैं कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी यही है सूचना का युद्ध की इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं तब भी उरी होता है तब भी बालाकोट तब भी पुलवामा होता है तब भी पहलगाम होता है अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती आज हम सवाल उठा रहे हैं आज हम सवाल उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी आपको अब सऊदी अरब में थे आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते लेकिन आप पहलगाम नहीं गए एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया देश के मुखिया सऊदी अरब में थे पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया लासियाlang li penetek ponlo je ahok pet ke Donald Trump se rona pang samdun lubo posipu lasi Donald Trump yo si ningjelo pong te nang thanuna heden loke kali
je nangle rona pang samdun kali pola ma bang e puduna he de loke Donald Trump yong si pulo pulang te domdun lai ti loke pose hala dak sitami pudun bow down mane domdun group jola puson lapen isi pupon lo je hala pehalgam long ke attack ahut sitami hala dak adima klong sitami pali dun lo mane pale dunde adet ki jui lok poseti alang li hin ben sami tek dono lanchot kali kisung ke foder ahem sitami humri dam loma humri dam de posepu komalo ka humri dam plodang te lakya Rahul Gandhi opposition leader hin ben si humri dam lo kisung ahem an sitami poselang li hin ben pupon lo lalo alam sitami ahok lanchot takali lang Manipur long sitami piniar ni ho ke cheng ani ben piniar ni an sami akeng pak e isi akeng bot akeng chimun sitami dongnam de Dang te la kap la dang ke dong nam de le kona se la pelgam long kisung ke phodet tum long le ke dong nam la hadak sitami dam de pong posepo lalo opposition leader Rahul Gandhi alang li ke pale dam lo posepo lalo la pen ke la ancho takali la hala bang su ka teng kheng hut army to maja ko hobe posepo army tum phan ke je Pakistan air defense ajat teng kheng damon ke toy te posepo nang tum army atom phane ke Pakistan army han ke tekri alar bang hula terrorist atom ke dodim le tekang chonon posepu labang so joine si halabang so Indian atom fighter jet sitame hinolo posepu hum fo an hinolo posepu Pakistan air defense tum nang ap dak delo lalo la sala so ke pudam lo bang ta army to maja ko ngawe pen posepu khang thip posepu la political leader atom jet teng kheng ri army atom phan ke pu labang so joine si to makan hok thetan dokok lo halabang so ron hut positame klang pono labang so hut Lalu lapen ke lancho takali lang posipu labang suhura do ulang kateng kheng ponje labang so pehelgam ke attack hot pahalgam along alam ho ki hot setame ku piloma Narendra Modi ke cheplang to Prime Minister Narendra Modi cheplang to pongte Bihar along si election of fan camping ki kuridam lok posipu hala da kisung ke podera tumlong ki humri dam jikali Bihar along si election of fan camping lok posipu lapen ke labang so ke tengkheng ke katengkheng hostame terrorist atum nai tengkheng hostame kona si doloma pongte Prime Minister ke ha Saudi Arabia ta ho UAE to nana ni si ka humri lok posipu ase alang entire life along pen ke non ke klang pontang lo je kat dukawe trok ner kep an alang humri dam elola ana det ase pinana tum criticize pon lo je foreign minister ke do ta le vedelo posipu je foreign minister ke do sitame alle ave delo athe people obang te Prime Minister me na masi adet tin mata chi humri dam lablo ase pinana tum ke pulo e jakong dotik se bang ta enjoy lo ta hailo pose Prime Minister dotik se juilong choji ke pose pinana tum ke puduna tum sitame do ase me thang adet long ke me ke cholok apran ke dam lok terrorist ke teng kheng lok setame amena bang ke adet ke jui lok abang salam sitame parliament along clang ponlo la penon ke pinana opposition leader do men same criticize ponlo je alam angge non li tum thek ponlong lo je non ke second longest serving prime minister kumaluma pongte la Prime Minister Narendra Modi hello aprange kali Indira Gandhi hello setame non abangke Indira Gandhi han sameli plotlo number 1 ke Jawaharlal Nehru non second abangke longest serving prime minister ke Narendra Modi asalang liumpe samai pulo 88 matin trok ner ke adet an ke lang humri jablo kupi phanse ka humri lo mablo dang te labangke alang Kosano pupo adet pen kacipa medam posipo adet pen kacipa medam kacing ki je thanam cipa me India pen anso se cipa me phan Wiswa Guru ke ciman je phan setame la an phuridam deta phisitame isi baka det setame je Pakistan phan condemn lo po bangawe athe labaso terrorist ka tengkheng ge kaite ke la Pakistan men sinang toilo pehelgam along tengkheng lo bang koira truck tum phan adai bipin numa areng aprandam nang lo sila bang so tengkheng alam ke pirthe dang da chini lo sitame la analang humridam det setame isi back at det se je condemn lo pupe terrorist aphan ke condemn setame Pakistan aphan ke condemn abang awe ko se halabang so pinang an leader tum pen criticize pon lo parliament long arong dok pikhang lo la pen ke si pulo ahoglo second longest serving prime minister lo with no press conference posipo athe itum theklong press conference amasi do masi do de ituma lang namlo bang prime minister Narendra Modi ke press conference ke doji aja kong awe athe question arjulo pang telang khak khede jike pheri duk jike lasi press conference amasi do hai he pusipu lalo athe press conference dolo plorang tang tonalam arju po Manipur alam kadu kavele lablipo amasi do de Manipur alam ki hostame ko anira datum chuning rilo do hai wangwe lahen lo la penon puthore litum chethan ponthulo nang isi la bangke lalo educated leader pen illiterate leader symbol ase non malom viral pic hangyang lo labang so puthak setame itum thek ponlong ji lalo ihin ke Rahul Gandhi ihin ke Prime Minister Narendra Modi
कुपिया पुठाक लो मापलो अंगते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुठाक AI पुठाक नाली तुम ला सब सौ वीडियो सितामे लांग पंचम था मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China. But in India, companies like Google, companies like... नाले तुम ला वीडियो समेत ठेक पनोंग लो केदे लासे पुपन लो नरेंद्र मोदी पेन आ फुल फॉर्म की पीपन से तमे दोपिक खयांग कुपिलोमा पंते AI के अमेरिकन इंडियन पुसे तमे लांग फुल फॉर्म पीपन लो AI पु लापेन इसी बंगला लो जे AI बुके इंडिया लोंग के सोमारा तुम के आई पुसे के हंग पुसे पुलसे AI के लाके पाय फांसी की पुदम दाम पुसे पु इंडिया लोंग के हपुई हे ना बंके बिल गेट्स बोंगते लाके ह्यूसी के नंबर 1 की प्लांग नाइ लो पिरथे लोंग पेन नोना बंगे काली देलो से तमे हसोट के बिल गेट्स लालो हाला बंके नेगदुनसी सिदो जे AI पुलो पाय बुसे ने तो के हंग पुलो थान लो पिपिने थान ताप थान पुलो नेक्सी सिदो लालो बंगे लाई कमा था लो को सोनसे लाबang सोमनि ले प्राइम मिनिस्टर के चोदे लो मा पुतों कांगने हिंगलो ने को पिनो लालो आथे पिपोर मा ब्लोदांगते AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलाम काचे थाना लोंग से हदाके इतोमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पाय पो फिय फोलाम से बनला लालो सिदा मे हिन लांगदाम लो बंगते लीडर ऑफ ओपोजिशन के राहुल गांधी अलांग ली के ऑब्जर्व द मिपिक खया अथेलांग ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाके इसी डेटा पेन सी के प्लांग चोट पलाम से लांग थानो लासी लाहाय डेटा लापेन के लाहाय सायन के अल्ली के चलोंग के मातुम मा बंगते चाइना लापेन अमेरिका तो सेफु कुमार तुम लोग बंगे चाइना लापेन अमेरिका कंपनी तुम से अल्ली के चलोंग लो पुसे लांग पार्लियामेंट ऑफ समे निजे पोनो तांग थे तुम इंडिया रे मानतुलो अल्ली चलोंग पो मानतुलो तुम मेथांग कंपनी दो पो लापेन मानतुलो तुम मेथांग सितामे के सेमार ठेक पो पलाम से लांग के रेस दोन लो सेतामे तुम प्राइम मिनिस्टर लांग दाम लो बंगते न अंता आई अमेरिकन इंडियन पुलोग ले लालो अलाम मांगे कोलासे मेक इन इंडिया कोना लो पुसे तमे लादा क्वेश्चन बांगे दोलो लापेन के लांचो तकालीले इली तुम अलांग का हुम्बरी दाम से तमे दो कंपनी लोंग सम चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है। एब्सोल्युटली, मतलब चाइनीज सॉफ्टवेयर चाइनीज कंपोनेंट को लेके जोड़ के यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीटली एवरीवन इज डूइंग द सेम। हलादाक चिप्स पुनोन लापेन मदरबोर्ड पुनोन आंग तोन से तमे कोनात पेन चाइना बेन से बांग चाइना लोंग सी पिनियर नि समे तुम इंडिया तुम के जोंग हेलेलांग सेल लेट पुनोन चाइना लोंग सी डिपेंडेंट ला अलांग का हुम्बरी दाम वीडियो से तमे ना तुम ठेक पोलोंग पो से हुम्बरी दाम लो आरजुलो कॉपी पिलो लाहाय के नापेन बांग सब चाइना पेन साइडे लादा के असेंबल लो माने दाके थोन लोग चलो हरमु के बनाई तांगसी हो चाइना पे ना इंपोर्ट लो इतुम बांके चाइना लो अलोंग एनुनो लापेन इतुम बांगे थोन लोग चलो जोला पुसन काची पुदु से मेड इन इंडिया बुचो ला नो नेली का उथाइबो माफुन से तमे कलांग लो केची पुसी मेड इन इंडिया बुचलो आ हरमु के हा बांग देप पे सिके बांग साइडे लाके कोना लो मेक इन इंडिया के पुसेलांग लिपेन कारजु बोंस तमे दो Lalu puson hak si interesting pick das sami dopik niang lang nali tum kicing benar judun labi blodang te sami nelia bang kedak bang ke anutin kan ninje pot ke ban labun ede lot hiti nama ke neli selective se ban chalo pinangana son se nali tum lang dunji pong te sansat TV long lang duno nang tumang ton thegon long lapo hada arong dopik hang ele tum hindi Bollywood a film ke lang are phanmate ladak lang dun rong bang bemu dak comedy sitami dolo action sitami dolo aja sitami dolo donatum azipini bang ke neli lance check pena than thampon chot pot than labi bang te ding pick la se pejo kok po morning april tum che tham control nang cardom